Iz velike ponude artikala za roštiljanje u Interšparu predstavljamo vam plinski roštilj. Svi volimo roštilj, to smo već odavno zaključili, ali ima nas koji ne volimo dim, koji ne volimo ugalj. Zato mi u Interšparu imamo ovakve lijepe plinske roštilje koji su jednostavni za upotrebu. Dakle, upalimo plin, on već radi i vrlo brzo se grije. Dok se grije možemo lijepo i leđa malo zagrijati i naše bubrege i to i čekamo da se ugrije, a to je vrlo brzo. Dva čelična plamenika osiguravaju ravnomjernu distribuciju topline po cjelokupnoj površini, a bočno se nalazi još i dodatno kuhalo. Roštilj ima i praktičnu radnu plohu i kukice za vješanje pribora. Praktičnosti ovog plinskog roštilja pridonosi i njegovo lagano premještanje, jer ima kotačiće. Za naše današnje grilanje je dobro i to što imamo liniju proizvoda koju možemo kupiti u Interšparu. Dakle, ako smo u žurbi, to imamo jako dobre začinjene pljeskavice, ćevape, roštilj kobasice, u marinadi svinjsku vratinu i naravno tan liniju stejkova koji su već odležani. Jedan plamenik podesite na jaču, a drugi na manju toplinu, te ćete premještanjem hrane mijenjati jačinu pečenja i osigurati idealno spremljeno jelo. Jedan dio roštilja nam je gotov i sad ćemo ga degustirati. Naravno, krenut ćemo od stejka. Barem šta se mene tiče. Izvana hrskavo, karamelizacija postignuta, a unutra sočno. Hrana je odlično pripremljena, dobro kuhana i zapečena. Ljudi, Interšpar, home of barbecue, baš za mene i za moj roštilj.